أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه السلام. إن يتي الله سبحانه وتعالى tawno ɗo e nde ñalande hande ɗo ñalande wondude e tariha molanaɗo wonande kala julɗo fo julɗo no hani handugol 17 suumaye ko honno waɗi nde ñande. Ayen fo hiɗen ande joni innama 14-18 ɗum ko première guerre mondiale on tino hani mantade ɗum. Si innama kadi 2 octobre 1958 hiɗa andi ɗum kadi ko fedde indépendance meɗen on lagine noon kadi. Si innama kadi ñande 17 suumaye kala nde ari tawma hiɗa hani andude ko honno wanno nde ñande. Ko ɗum yewteten ɗo seeɗanina ko juuti waɗaynoɓe yewtere nden inchallah ɓe halfini yewtu yeru wo ko Allah andintini en. Ñande 17 suumaye ka hitande ɗiɗaɓere e fergune laaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni gere arane ɗen ko woni ko waɗi e nder l'islam. Gere wiyeteɗe ɗen ghazwatu badrinil kubra. Ko ɗum ɗon hanɗen manitade taw ñande 17 suumaye ko nen ñande gere arane ɗen waɗi hakkunde gonga e fenande, hakkunde l'islam e keferankaku, hakkunde julɓe ɓen e heferaɓe. ɗo woni poyen arano o mantoɗen ɗum ɗon kala nde 17 suumaye ari o haray yo ande to ɗum ɗon. ɗimmun ɗum ko wiyete ghazwa ko gere, kono kala ka wi'e ghazwa haray on gere ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam participe nomo. Kala ka wi'a ghazwa haray nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hari hiɓe ton. Badr ɗon ko inde nokkure nden ka fottano ɗon. O andi waɗa joni ko ɓenta kon ka meɗen gere ɗen hakkunde mawɓe meɗen ɓen almamiɓen Fuuta e Portoɓen, gere ɗen wanno ɗenɗa honno petel jiga. Joni petel jiga on ɗon ko nokku ka fottano ɗon, ko hombo no fottuno ɗon haray ko Fuuta Jalo fottuno ɗon e heferaɓe ɓen. A waɗa kadi Badri on ko ɗon heferɓe ɓen e julɓe ɓen fottuno. On Badre ɗon noon ko honto o woni koye nder Madinatul Munawwara o woni. Simi yejjitari yo ngandema Madina ha ɗon ko kilo 17 hakkunde muɗum, ko ɗon woni ko fottano. ɗo woni toɓɓere ɗiɗaɓere nden en andi ko woni ghazwa ko kala gere waɗɗo hara nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tawan 17 suumaye ko nden ñande gere on waɗi. Ko honto o waɗi ko e nder Badr ko honto woni ko e nder Madinatul Munawwara, hakkunde Madina saare nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e ka gere won ɗon ko kilo 17. Iɗen andi Madinatul Munawwara nano wiyeteno wi'irede no wo fewno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam feri ɓe wi Makka ɓe seni Madina. Mo landike makko honno Madina wiyeteno aɗo nelaɗo senade ko Yathriba, ko ni wiyeteno ko kamɓe ari sanji ɗum ɗon watti Madina. Haray hino sella ka goɗɗo sanza inde nokku, no sella ka goɗɗo sanza inde muɗum, si tawi hara inde ko indaɗa kon hara wona inde moƴƴere. Ɗulle enen alhamdu wa shukru lillah ɓe weltani mawɓe meɗen ɓen ɓe jonni en en fof ko inde de l'islam jaɓi, yo Allah o yaafo ɓen. Toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko honɗum waɗi sabu ha gere on waɗi. Si gere waɗi ɗum haray no wodi ka lurral waɗi. Sabu gere on ko hunde wotere. Julɓe ɓen ɓe raɗa Makka ko kormoɓe woni ko ɓe laawori. Hay goto yaadari e goɗɗum. Jawle maɓɓe fop e mirankoye maɓɓe fop ɓe acci Makkatal Mukarrama mo be dogini wonki hummunkum. Hiɗen andi hay o sahabajo wiyeteɗo Suhaybu Rumi fewno o warayno e nder Makka hari hay hunde o joganoki. O wari noon e nder Makka o juli o heɓi jawdi tawi mo tawa e grand patron ɓe milliardaire ɓen e nder Makka. O jaɓi noon l'islam, ɓay noon o jaɓi l'islam o fokkiti noon hande kadi noon ferugol yaada e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɓe inni an noon ɗum ɗon watta fewndo arta ɗo
hari hay hunde amara jawle ko hebuda kon fu ko makka do woni ko hebuda si a yahay men salota ko yaha kono a yadata hay e hunde on say o inni ene si mi yetike on ka jawle annen fop woni on accite la mi yaha be inni he o inni jawdi annen ndiano nokkel kaari ndiano nokkel kaari ndiano nakkel kaari konto jidi fop o yeti be hande kadi be acciti mo yahi be mobo e jawle den fop be acciti mo yahi joni non o wiyetedo Aba Sufyan o moɓoy noon jawle ko julɓe ɓen acci kon fop e nder makka ɓe mooɓi ɗen jawle ɗon noon yoɓe yawɓe juloroya ɗe Sham ɓe ƴettuɗe noon hande kadi joni noon o yehi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam noon humpita ma ɓe humpiti Aba Sufyan yaltiti e jawle ɗen o yehi Sham himo artude ɓayno nelaɗo humpitike ɗum ko jawle maɓɓe ɗe ɓe accuno makka ɗen ko ɗen heferɓe ƴetti hande kan no julorade ɓe immini noon ko yaha sakko yo Aba Sufyan noon ko neɗɗo joginoɗo hakkil moƴƴano marɗo stratégie molanaɗo no bandi Quraysi on fo ko on ɗon Allah ɓurno moƴƴade e muɗum sabuna bandi on fo warano ghazwatu Badr ka wonɗen arde ɗo joni sina oɗo kanko o daɗuno Allah subhanahu wa ta'ala ka o tawino yiiɗanimo moƴƴanne ka o yahi ha kadi o silmoyi o naati ka dina kadi e yiwe ki sonka vers la fin on say noon ɓaynelaɗo humpidike ɓe immini woɓɓe noon yoɓe yawɓe sakko noon ɗaafila on ko weɗen ko woni cortège wingin fo ɓe jaɓa jawle maɓɓe ɗen ɓe hetta Aba Sufyan himo jogino ko wiyete comme mukhabarat service de renseignement o humpiti ɗum ɗon directement o change lawol ngol ka nelaɗo en andiri ka iwɗo makka sino hotude ka rewrata ɗon no humpitorno o change ɗo gesan o devi hande kan noon ɓe ronki wawgol hande kadi noon hendagol mo ɓe jaɓa jawle ɗen eɓe wondunoɓe arabujo ko manti ɗum ko bewɗum ha feƴƴiti jon noon Aba Sufyan kaw humpitino nelaɗo no arde fi hettugol tawi o nuli makka o inni awa dey haray Muhammadu e wondiɓe mum ɓen sakkike fewdo nalanga sagitoto e nder makka ɓe eɓɓa ko honno ɓe ardirta renfort tawi o nattinulal goo tigi tigi on o wawi contournude nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o heɓi lawol goo o feƴƴi haysi ɓe arani Quraysiyankoɓe ɓe moɓodiri ɓeni ɗum ɗo ko yawrini nanatake joni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hino faaɗi nande ɓe e nder territoire jaziratul arab on ɗum ɗo na ko wattata ni woɓe jonnayɓe dars ɓe jonnayɓe leeson mo ɓe yejjitata aduna on say bakka fof keferaɓe fof bandi on fof moɓodiri on say par ce que ari julɗo lutta ton hande kadi sina ronkuɗo feere fino yaltira ɓe fof ɓe moɓodiri hande kadi tawi julɓe ɓen on say ɓe ɗuuɗa doole ala feere ala makkankoɓe noon no jogino doole on say hari goto susatano ɓe moɓodiri hande kan noon ɓe ƴetti kala doole maɓɓe ɗen fop ɓe suuti Madinatul Munawwara ɓe inni ko beetum ɓe yaɓe yagginoya nelaɗo e wondiɓe mumɓen alayhimussalam ɓe yimmoyi noon ɓe ari nelaɗo noon humpiti fi maɓɓe ɓay humpitike fi maɓɓe nelaɗo kadi préparé joni noon ɓe waɗi nelaɗo kadi sa ɓe maki wata ɓe accuɓe e ara tawa ɓe juhaɓe e nder Madina an e goɗɗo son piirika nder suudu ma piiɗamo o piima ko a woni ko perdata ko mirango ma woni ko bonata nelaɗo kadi e sahaba ɓen ɓe préparé ɓe yalti e nder saare nden kono nden ñande julɓe ɓen fuu ko ɓe 313 313 ko ɗum si goɗɗo yonno no woodi adadu ko wirdotoɗa jantoroɗa inde Allah fandora ɗum ɗon Allah ƴetta nulaɓe ɓen kadi ko ɓe 313 nulaɓe ɓe rusulon ɓen ko ɓe 313 yawnoɓe ghazwatu Badr ɓen nden ñande ko ɓe 313 313 no woodi o wirdotoɓe inde Allah waɗa 300 inami ɗo faala yo Allah waɗana nuɗo sabu ɗum ɗo ala hay nokku ka windi kono ɓay ko yimɓe tedduɓe moƴƴuɓe ƴetta on adadu ɗon kala wirdu arngu ko Allah jantorte tawi mara adadu an kada wawi wadde yiru ko wawɗa kon goto inatama no harmi kono si nelaɗo sallam happi haray aduwaka feƴƴoygol ɗon si ɓe happari noon ida wawi pottude ha ka ronkuɗa o gandi woodi falteɓe si tawi affaire ji maɗi yeehi ha fo blokike kala ko imminɗa hino satti kala ko mimminɗa hino satti woɓɓe no ƴetta inde Allah nde ya latif signification makko ko newiɗo ƴetta ɗum ɗon noon annora fonno fandora ɗum ɗon wirdoɗa 313 ma guluje 313 ma guluje 113 no woodi lappayɓe ɗum few Allah kadi o hoyna few ɓe dallinora hon ɗum walillahi l asmaul husna ko Allah wodani inɗe
moƴƴe ɗen fof o watti yeeso ɗon honno o fadu'uhu biha tororemo de kono noon wona ya yinno e goɗɗo so ko waɗi 13 haray non ko beetun o waɗa ɗon haray hande kadi naati ka bida goɗɗo si ƴettoyi kañum waɗi ko ɓuri ɗum ɗon hina ella si goɗɗo waɗoyi moyen ɗum ɗon haray hina ella fi honɗum amara dalil hayno ko ka windi wonde makko ɗum ɗo kono joni an sahabaɓe neññande ko ɓe 313 nulaɓe kay ko 313 an kadi a waɗi on adata ɗon Allah kadi himo yiɗi ko fuuji kon ko wiyete kon le nombre impair Allah no yiɗi ko fuuji kammuli jeɗɗi guiteli jeɗɗi leyɗele jeɗɗi sifa wanwa noon jeɗɗi on Allah no yiɗi ko fuuji kon joni nanum ɗo wonno darsu meɗen on joni noon julɓe ɓen tawi koɓe 313 no woodi fillayeji go ka tariha ɓeni ko 314 kono ko ɓuri e jiccude kon koɓe 313 tawi koɓe foppuni hande kadi joni noon koɓe jogino ko pucci ɗiɗi e gelobo hoye ɗiɗo e pet ala hay hunde ala sira kati muru hoy ko wiyete kon kati muru hun ka meɗe si ɓe fokkiti yehugol ni koye ɗiɗo taton waɗɗo kunɗo si ɓe yehi ha ɓen ɗon tippo ɓeɗo kadi jawa hefer ɓen aroy to hiɓe fawi e mulure woɓɓe ni ko 150 mahray no fawi ɗon seeɗa almuhimmu tawi hiɓe ɓuri ɓe hattirde ɓuri hiɓe ɓuri ɓe ka ɗuɗugol hiɓe ɓuri ɓe ka aala hiɓe ɓuri ɓe ka doole hiɓe ɓuri ɓe ka feere kono man kana lillahi kana allahu la kala wonduɗo e Allah andu hara hiɗa wonda si goɗɗo ɓurima ko woni kon fop so ɓurani maka l'islam andu hay hunde ta suno hay hunde ala ko ɓuruma ko sunotoɗa wo ko sayi goɗɗo no ɓurma ka diina fi honnon ko ɗum ɗo woni ko luttata kon yo Allah tabintin en ɗon ɓeɗo ɓe yalti hefer ɓen kadi iwro e to ɓe ari hande kadi noon ɓe fotti e nde ayde nde wiɗen ɗo no wiye honno badre ko badre woni inde nokkure nde ghazwa on ko gere on ɓe fotti ɗon noon hande kadi tawi heferɓe ɓen hino faalaɓe ñamirgol wañiri hiɓe andi ɗo ɗum ala ko tongata temedata no darani wulure ɗum ala tongude gere on noon hande kadi ɓe waɗi stratégie ɓe inni joni aɗo gere on fuɗɗare taw yo julɓe ɓen ittu tato hefere ɓen kadi itta tato ɓen ɗon ɓe fotta hande kadi ɓen ɗon tun goto e goto andi mawɓen ɓe makay wo goto e goto haray ko ɗum haray ko nene fela joni noon Seydina Hamza o sorti nelaɗo maki Hamza feƴƴu Seydina Hamza présenti ɓeyni Ali kadi présenti o andi si hewti nokkeli goo adomi kontinde si goɗɗo o ardinama e hoore yimɓe si yehi ha hewti ka satti ton ko ya fuɗɗor ɓeygure ma nde si hewti ka newi ton ka ñamete ɗon ko ya sakkitor ɓeygure ma nde ko ɗum ɓeynata tere ma oɗo himo nunɗi kono si tawi hewti ka poste cléji ɗin fou ka jawle ɗe woɗi ɗon fof a ƴetti ɓiɗɗo ma bappa ma koto ma jaja ma yaye ma a jonni ɗin ɗon fof woɗɗitiɓe foppa jonnoy ton ko honɗum ɓeynata a waɗi discrimination ka hay si tawi noon ɓe gaynaygoy kono yiyoytake few ɗum ɗo no tawa e sabuji ko Seydina Ousmane radiallahu anhu woni ko sahindinira kon fiyon ɗum o daruno o waɗi l'homme qu'il faut à la place qu'il faut gayno won o ƴetti o jonni ɓeya yirari noon ɗum ɗon satti e maɓɓe ko ɗum woni sabu ha ɓe sahindini Seydina Ousmane khalifajo tammo on ɓawo lontagol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓawo fatagol Aboubacre e Oumar ko Seydina Ousmane e arno joni noon nelaɗo itti Hamza on noon ko bappa maɓɓe hiɗen andi ko mbo woni Hamza nelaɗo no yiɗno Hamza hattirde e yiɗugol fewno nelaɗo piyano Makka Seydina Hamza on say tawi o silmari tawi golle makko o ko wañugol simple bandi ton waroyno kono nde wiwno ƴiƴan nan hino yaltude e ɓiɗɗo koto makko on ɗum ɗon wawano few heƴude e makko no tawa ko woni sabu kon ha o silmi on say o sorti kafo makko kan oyni ko hombo waɗi ɗum ɗo ɓiɗɗo honno ɓiɗɗo koto an on ɓe inni ko kaarijo ko ni o yiltiri jungo makko ngon ko jungo gon pet oya ko to piitoyi hande kadi o inni ana ala dini Muhammad ko ni o tappiri ɓernde makko inni a wayla hande min kadi mi woni julɗo heferɓe ko wonno ɗo ko fof goto inni ari yahen mo be rewri ɗo yiye kisan hande kadi Hamza silmi lanni hande kadi Hamza ɗon noon ado yawde ka qissa to Hamza noon o silmi hande kadi joni noon hari on sayi ko suuɗagol rewa Allah kaɓe yehi ɓe suuɗi ɗon noon Seydina Oumar to kay tawi du'a mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tori on o inni allahumma aizza al islam bi ahadi al umarayn Allah men turiki ma tiɗinir ol islam sabu goto e ɓe umaruɓe ɗo ɗiɗo ɗum ko Seydina Oumar ibn al Khattab e o wiyeteɗo Abu Jahal Allah jaabini du'a e hoore Seydina Oumar joni noon julɓe seeɗaɓe nelaɗo hiɓe suuɗi hiɓe rewde Allah Seydina Hamza himo ton Seydina Oumar noon aro yotta ko konki bafangal kon
buddum hino wodi ni julɗo goto immi yurni o fonde Seydina Umar o inni Umar ko ɗon o yiltori wonɓe nder ton ɓe fof mo be woni e pakke hum muɗum Seydina Hamza o sortoy to kafa makko kan wari o inni uddite bafal ngal wosi tawi ko jang addimo ko saɗi makko ko tooli si hina ɗum men wariraymo joni kafa makko kan dare de ɓiɗɗo gorko hiɓe mo andi noon ko hombo woni Umar kanko tigi wari udditugol mo ni bafal ngal hande kadi o seeri Seydina Umar hattirde e seergo o ɓanni mo takkode laaɗo ela maki terto o ngo yeeso argo ɗo addari ngo ɗo sina ko moƴƴi tawi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kamɓe ɓe andino déjà o silmay ko duwa ko ɓe torino kon kadi jaabinoke kadi ɓe ekkitimo o wari o jicci o inni ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah no o silmirno ɗon noon hande kadi ko ɓiɓɓe worɓe ɓen noon o silmuno tun ko honno waɗi o yiɗo inni ya rasulallah ko ayo nelaɗo Allah alasna alal haqqi wa hum alal batil ene nane woni hoore gonga on kamɓe ko hoore fenane ɓe woni non mo silmi nde ñande kono inna suuɗagol han ko fi on woni suuɗanade yalten wuuray ɓe wuura mayay ɓe maya ɗum no tawa ko innimo ko Umarul Farouk ko nen ñande feeñi few ɓe waɗi saffaji ɗiɗi ɓe suti hande kan nonga suudu Kaaba hande kadi ko nen ñande ɓe pii Abdullah ibn Mas'ud ɓe piimo Abu Jahl ha o taƴi nowru makko nun ɗo taƴi nowru makko nun few ko kanko adi nani nde heferoɓen Qur'an ka suudu Kaaba ɓe piimo ha o hita o faɗɗa few ɓe rondimo ɓe artiri ɓay o hettoyi hakkille ɗen o inni nelaɗo sa yamirilan jango kadi mi yahay mi naninaɓe ɗum tawi ka tariha ko filde ila yawmel qiyama ko ɗum noon ɓay ɓe aroyi e o gere ɗo Abu Jahali ɗo o haynikemo no tawano e warnoɓe ɓen Abu Jahali oɗo ɓay ɓe warimo ha ɓe gayni o piitike ɓe ari noon hande kadi ɓe taƴi hoore makko nden ɓe sendidirde e ɓandu ndu tawi Abdullah ibn Mas'ud hakke ko barki ɗuno wiren noon o wata townde ko ingi o ƴetti o sorni kafa kan ɗo ka yaltiri ɗo o taƴi nor nun kadi o daasi ha wari tawi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam himo jala ini nelaɗo ko hoore Abu Jahal ndenni on sa nelaɗo lanni mo joni kono kanko ko nowru ma nun tun o taƴuno fiyon noon anga taƴi hoore makko nden on sa wenni al uznu bil uzni wa rasu ziyada o taƴila nornu min kay mi taƴima nornu hoore ko mi addi ɗo ko woɗum ɗo ko bénéfice wonande la ay ɓe remporti guerre o hande kadi joni noon mi arta ka qissa Badr ɗa joni noon nelaɗo immini Ali wiɗen e Seydina Hamza e Abu Ubayda bunil Jarrah radiyallahu anhu ko ɓeɗo tato wonno ko tinodirno e heferɓen ɓeeto kadi ɓe itti hefeɓe tato ɓurɗi ɗin hulɓinade no tawano e maɓɓe ben Hind kañumma e koto makko e moodi makko ɓeɗo tato ɓe tinodiri Seydina Hamza mo tinodiri on ɓe yahari seeɗa ni tun tawi Hamza tigi tigi on taƴi hoore makko nden piiti deƴƴi lew Seydina Ali kadi o fijiri oɗata o fijiri mo taw ha o yagayni weltade o fijiri mo ɗo hawani ɗo tigi tigi on andi no waɗi siɗa juuɗe ballon yaha dirbla joueur ɓe ɓen fof ara tawa défenseur on dirblaɓe fof ɓe wontiri ɓawma gardien on ara tun kadi dirblama luttiɗa e boaji ɗe ɗum daroɗa ayna ballorde nden taw ha ɓe ara noon dogo ƴetta no ballon nden bugoɗa ka nder boaji ko noon Seydina Ali guernomo ɓe wari on noon hande kadi joni noon haɓidunoɗo e Abu Ubayda on ɓen noon ɓe tufidiri kamɓe ɗiɗo ɓe piiti julɓe ɓen ari ƴettimo maɓɓe hefere ɓen kadi a yekkimo o andi ɗon ɗum ko victoire goto taw par ce que ɓe waraniɓe ya ɗiɗo ɓeeɗa ɗiɗo woni égalité joni noon hande kadi noon ukkodira noon hande kadi aɗo noon ukkodirede ɗon nelaɗo wanno stratégie labaɗo tawi cangol hino wundi ka yarete ɗon ɓe ari ɓe yari ha ɓe gayni ɓe joogi ɓe mari ɓe yilti honno hande kadi ɓe wuddini fabbu hande kadi hefer ɓen ko aroyta to hino ɗonɗa hande kadi no faala ndiyan ha tawi hande kadi ala ko yare ɗon taw stratégie goo kadi ko nden ñande nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe ɓanti sokewoji maɓɓe ɗen ɓe waɗi ni ɓe turi ɓe inni Allah ayi nde fedde nde yiwɗa yeeso ma ɗo hande sur la planète e hoore leydi ni fop ala hay goto wiɗo la ilaha illallah sna ɓeɗo sa acci ɓeɗo warama falan tu'bada ba'dal yawmi abada andu haray ala hay hunde ko rewa ma ɓawo hande ɓe ɓanti ɓe tori o gandi si goɗɗo torade na yo feƴƴinti ya haga ɓe tori ha ɓe andari sokeje maɓɓe ɗe ha disare nden iwi ka balaje maɓɓe yani ka leydi ɓe andari on say Seydina Aboubacar waɗi ɓe ni yo ni nelaɗo Allah nani ko wiɗa ko on say noon si guere noon ukkodira noon hande kadi o guere ɗo julɓe ɓen ɓe remporti mo
ɓay tawata pellete ɓe hoolora hay e hunde si wona hombo rabbu samawati wal ard. Miracle on gogo ko nyande 17 suuma e tawi hiɓe hoori, na nyameteji woɗɗi, na alaji woodi, na moyen woodi, ɓe ɗuuɗa kati. Nden nyande ɓe wari ɓuri 70 heferaɓe hara ko jani ɗin fuu. ɓeya heferaɓe 11 yewnoɓe faalaɓe warde nelaɗo ɓen fuu nyande laylatul hijra ko ɓe ferayno kon tawnoɓe ɓe men ka suudu faalaɓe ɓe warde ɓen fuu. Allah subhanahu wa ta'ala liɓi ɗoygol e maɓɓe, hay goto e maɓɓe finari ha nelaɗo yalti hiɓe janga wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fahum la yubsirun, ha ɓe yalti ɓen ɗon fof ɓe waɗano nde nyande ghazwat badr. Aba Sufyan oɗo noon ɓay o yi ko hulɓini ɗo ko directement kanko o rekili hande kadi o suuɗi fiw mo ƴuƴuno moƴƴa noon. ɓe wari ko ɓuri 70 julɓe ɓen ko warano ko 14 simi yeggitari 14 wonno ko warano e jeego e ansar e luttuɓe muhajirin. ɓe haɓɓi ko ɗum woni ɓe heɓi prisonnier de guerre 70 kadi ɓe nangi ɓe artidi e muɗum. jawle ɗen fof ɓe mooɓi heferɓe ndin fa hulibu hunalika wanqalabu sakhirin. heferɓe foola kamɓe nombre yi maɓɓe ngin fof ɓeeɗa e fanɗude muɗum, kono man kana lillahi kana allahu lah, kala wonduɗo e Allah andu hara hiɗa wonda. joni noon ɓe arti noon e nder madinatul munawwara, tawi noon hande kadi nangaɓe ɓen comme prisonnier. Ndara tawa waɗo ko kawma, ndara tawa waɗo ko bappa ma, o ndara tawa ko baben ma tawa oɗo ko ɓiɗɗo ma, ko ɓen tu woni prisonnier ɓe. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe wonano dictateur ɓe, wano Allah inniri ɓe no walaw kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. goɗɗo so ardike yimɓe ko wawi ɗo duwa jangude bimbe kikiɗe jemma yaro, siɗa jangude oɗo sono ɓe hiɗa anditude, wallahi a wonay neɗɗo simple e hoore ɓe laamiɗa ɓen ɓe ardiɗa ɓen on fu on famodiray. walaw kunta fazzan, sa wonno ñaaɗuɗo ghalizal qalbi tikkowo ñaaɗa, lan faddu min hawlik, a watano moɓude yimɓe ɓen. kala neɗɗo yiɗa winde kaari no ñaaɗi on o moɓata. neɗɗo so ardinama o waɗa e hoore makko sunture wiyeten kon poubelle. si poubelle joƴƴinama ɗo joni woɓɓe jittoto, woɓɓe harto, woɓɓe ñama ha gayna fitta juuɗe mum ƴetta bugo kal ley poubelle ton. poubelle o nginayi wattake la sunture kadi ka meɗen ko noon ko yaltinno ka fitta kadi so ko ton bugete. si yeyi noon ha hewtoyi hande kadi saga ka awugo siɗidire noon hande kadi goɗɗum wonta ñolu, goɗɗum hande kadi ƴette sunne. ɓen prisonnier ɓe noon ɓe adda noon hande kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam landi sayyidina Aboubacre ni Siddiq premier conseiller maɓɓe on noon. ɓeyni ene ko honɗum watten ɓe, ko siɓɓe men ni tun, ko en nan jime ko honɗum watten ɓe. nelaɗo sayyidina Aboubacre inni ko neɗɗo newinoɗo, woni watten ɓe moɗi yafoɗen ɓe accanen ɓe yafenen ɓe accanen ɓe. ɓe maki ɗum ɗo, nelaɗo maki awa hewto e tuuru sayyidina Umar o. sayyidina Umar inni he nelaɗo taƴen koye maɓɓe fop maɓɓe waren pap to en acci wajjo. joni noon fiyata probléme waɗu jonna yimɓe am ɓen fof wonɗo toon ko bappa am ma ko kawam mi warana hoore am, wata oustad Ramadan waranan ɗo joni hen wona hakkude jonni tan yimɓe am ɓe mi taƴa fop, an kadi jonna waɗaka taƴa fop. hiye nelata ɗo tiiɗi dey. ko noon ɓe disodiri noon ha nelaɗo ƴetti feere Seydina Aboubacre nden. ɓe haldi joni yoɓe ittimɓe ɓe janna fayɓe ɓen kono hara ɓe warari ɓe. Allah tippoyi aya on hande kadi o ini ma kana linnabi, hanana annabajo an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Muhammad mi yiɗa sifa ɗum ɗo few tanki leydi nin iggari few l'islam on tawiti fala ka jogoɗa fappu ko herƴeteɗo on sa nelaɗo maki si lette tippiɗo ɗo ko hombo daɗayno ko Umar, Seydina Umar tun daɗayno kanko ko wareɓe taƴiteɓe tun tacciteɓe ko ɗum no wonno programme o tawti nden feere ɗon kono tigi tigi Allah subhanahu wa ta'ala o yaafi. haray ɗum ɗo ko en bref leer on yoni ma hara o feƴƴiti fi ghazwatu badr. ɗum noon ko wolti e fi muɗum na ko lannata komi teɓɓitaɗo joni ka hoore laawol ɗo, kono ghazwa on ɗe toɓɓe ɗe mi yewti ko ɗe ɗo woni ko yaññete muɗum, ko fi honɗum wonani gere on, ko honto o waɗi, koye hitande honde, ko ñande honde tuma e nder lebbi sumaye. mandito ɗen ɗum ɗo inchallah toroɗen Allah ɓen waranoɓe neññande ɗo fof ko ɓen woni adi yangol shahid e nder l'islam. ko ɓeɗo inchallahu dartino ƴetti ɓalli muɗum, ƴetti wonkiji muɗum e ko marno kon fop yarnire l'islam fi yo hewti en ɗo ande ko ɓe Allah wanti minal mu'minina rijal, woɓe worɓe no woodi sadaqu ma ahadullah alay. ɓeɗo ɓe darano fi ɓe gureji ma ɓiɓɓe ma goɗɗum ngo ɓe ƴettu few ɓe jonni l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala on kadi mantiɓe o waɗani ɓe attestation
jangeteɗo ila yawmil qiyama o daali honno laqad radiyallahu anil mu'minin o yonon min yarliki o few hande kadi ɗum ko ɓe wanno bay'atu ridwan tahta shajara ɗa en todiki Allah subhanahu wa ta'ala kanko marɗo yurmede on yo yurmin en o malna en o moɓidiraɓe ɓe sahabaɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ka aljanna makko ɓurɗo e tolude ya rabbal alamin toriki Allah no tolorɗen ɗo ni yon toloroy ni kadi ka aljanna makko ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata sina on ardo ko Allah e ɓernde hisnde e sirku ɓe mawɓe toriɓe hakkuneji meɗen yo Allah fuuɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battane ɗe enen ɓe sukaɓe yo Allah okku en gurnan juutuɗan waɗaɗan barki ko wonɗen ɗo ni kala ma joɗuɗo ɗo e ande yo Allah ittanmo kala marɗo ɗo bakkatu janɗi fanɗi suuɗi feeñi ko tewi e ko falji yo Allah ho yaafumo marɓe ɓen hakkudeji meɗen yo Allah ho ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓen kadi yo Allah hon okkorɓe wonɓe marɓe kaydiji ɓe yo Allah waɗu barki e majji ɓe jogaki ɓen kadi yo Allah okkorɓe kaydiji hara ko wonduɗi nafa e barki leydi meɗen ndi lagine yo Allah waɗu ndi hara ko leydi dogantedi wona dogetedi yo Allah waɗu lagine e dennagal leyɗe julɓe fof hara ko doganteni na dogeteni yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe leydi ndi yiɗi ɓiɓɓe leydi ni enen kadi yo Allah waɗu en laamatedi fewndi nunɗude yiɗundi horuno yiɗidirani kadi teddinayɓe kadi ardiɓe ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin